Lalgouthang singsit igam le inawa dinga ahimpo alapi ala umta ahinahin abik takin ay insum mi tekingin kasuntu kapunga chun agam kaya Sadar Hill sa unaw Kuki-Zo cha tekingin le kasuntu konghet sakito tunihin Kuki-Zo Council minin Reverend Dr. G.S. Gangte ama kahunsol masawa abuy hunlay takhan ahin amale zani kan hungkile kitin zali masa sun Kuki-Zo Council mininle Sadar Hills lama kau kanaw te tomay taka alapang tu chana igal daw naw alapang te kingin le ngay dam kadona tu aylo banlip kiti tun le nasatakin lung oylo na ala ummana kêu lamaten kaben duk lo ji ko iti ji kin ngai dam kadona abang hile shutdown hi tu ni tinga kilif ngai lo hi hi het din kadwak gen masa Lalgouthang thizik hin Ministry of Home Affairs tele hungding ati jing hinapin kin taka kino taka hunga hiu ti hi mu thein auma ahin ahung ma bahin kagena tu amuna aboy na pen hi kangpu pi ta ken kangpu pi lamin ki ho ta hi tiu ti le kalagena ile ka gin cha danin a situation ai etoile numo asathim hidiun ka ging cha ka destination home minister in again pik na chun churachanpur hi ati jekin churachanpur lama ahung tawa ti chun kipagum takin amuna abik takin Kuki-Zo cha athi along igama dinga thi hilale apoy mo kihona Ministry of Home Affairs of neiding ahi jekin Sadar Hills gam kaya kipatin kotu lam kipata ngamilun ahi domin ahi thangtinlin ahi wa ahung to theyo kipakum kasama ma zanda gup kipatin kihona kapano da kol kimvelin kazau chawa Sadar Hills sa tu chunga Lalgouthang thi jekin ahun ka holin naw hi dakal khat wal beng ki holin ka hi ti hi tuni ahung khom ichapaw inama dinga hi ung khom ten amasan e happy kunla ilamin gal tasom ni letumbang ating ta ila daw na hi amuna kikapto na buffer zone kikapto na so all leuta ay tuhin i political movement pat taka ipat diway tay ti pen hi akipan i ti pen hi i het din amasan kadoya tunihin Lalgouthang thi hi eu Kuki-Zo cha te adinga man phatak ahi nu le pa
wang pha ahiu inam history a be ngai talo ding a hi ti hi amasan kagen no ma ama masangin lungtam pitak sadar hil si hen lang cycle lang hi hen lang Churachanpur lam hi hen lang Ziribam lam Herzor lam hitalele lungtam tak chan kai igam inama dinga pang ahi tu chunga ikinak nau hi amai mai ahipu gam kichu ihiu ti hituni in Kuki-Zo chate tuni a Lalgouthang suna hungte zausin amasan he to poi mau kasa zegain pan ilathak zelu apoi mo a ewu Kuki-Zo chate chu abulle ha panin ipango atop lam la ithau chau se ke zeka chun thachau lo na ding bang hem I bol ding mitile ikituil tu zingo ai lo le village authority level le ikigen tu zingo gal leizing ihidan ke he to panthak ilaki tu apoi mo a tunihin akikap tu mai ai tapu politics akikhet tu na ahita jeje kahin panlela thap ki hitino Kuki-Zo council in le vet auditorium February tha khan declaration akibolta Kuki-Zo no ya tribe som le khat aki uma jezo se chon UT cho akipara kiki back loading ahi ti hi declare akibola civil society a kotun sui akai boka ITLF in sui akai boka hi ti hi kawak gen no ma ye ka chun inam igam ang hat thei na di ning Kuki-Zo council hi hak sataka kisim da kai ti hi tunin ahong khom mi pi ten a het pi pun la khabang za lu da kisim hem ti le a het pi kin kadon hi tuning a hat taka leader te hi a hat kai powa a thiem pen kai powa a pil pen kai powa Kuki-Zo chate la kahin lekha thim mipil tam tak I umui negative lam deule I umai the positive lam deule a umai the ahin apil pen kilobahi hilele inamin amamota tunihin leader dingin kotu te hita hai kukin pi sadar hil sita hai o ai lo le tribe chum ki pada sim do ihita zete chun ki gelin tin aphat lo na a umahile phat te chan over telephone hemin ai lo le zik tho hemin suggestion hile hun pelek pesek le chun ti hikado yahi tulai hi social media ahat taluta social media ei pawa izik ai le negative dewa alazik te khakolten le translator anei tho hi je chun social media mat dan le tunin ka unaw ken hele chun kanoma nikhan Ministry of Home Affairs ko ki ho nawin Kangpo pi incident hi a hot topic pe nahi
representative kang po pila mahong ten ngamil no nahi lili nahi domin ahiwa nasa takagena nasa takaleki kinil ahin apay tunihin abik takin sadar hilsa CSOT lalaumo la fellow kapakcha tunihin lung bangzat ikikambe di mutihi kigen kainay laway zikachun evin idel higamdel ihiwa amasa chun chu ex gracia banggen ninghem di bang leki ngay tuman ahin la Kotu te Sadar Hill Sinfi te Sahil ka te le women organization ala umten le hetimu martarin ipung ta ahi kakipa kahi ex gracia ala lakom le henu chuk martar rapun ding le nom lo ding ahi tunihin Kuki-Zo council in le lungtim akineya i-MLA te a uma officer a uma mipi i umo crowdfunding bowling le higo ahi tihi tunin amasan kabak genom kita bangza ta kidol dok zawem kaya puy Lalgouthang thi na chung changa to akisukha bangza hem etkol dinga umtele crowdfunding hong kibol dinga he jephat chule itheidan dano itom ngai na gal ido na ka tin lan alapang dinge tabak chil kita Ministry of Home Affairs to kihuna hin number 1 in i-volunteer te chungchang akigena sukeder te to solution om phat na hille amaule rehabilitation policy a sukeder te to akibanga tapik diwe in akigena ahin la amasan hitheipo na ati kumni ating tay anamle amipitele agam huk na dingun alle khasimule suboy zawa meithal choy ta je ka chopik lo thei lo ding ki in alasin ka gen patun okay atiwa je chun dunia volunteer pangzo sietele abik takin village volunteer te loy upalamin amin anu apamin to adar ka phadchan koi sa alagi le chumti tunin kapung moma chun ex gracia ai lo le district administration in i custom dana galna anei ding hile KZ sin le pressure tam tak alakipi ji chun SP transfer na ding le alakigena free movement cancel na ding le akigen kita je ibozano khan secretary to the governor Suman Singh nive ka ki ho manoi DC lam pangin je chu ala solun na nang le le het sa DC pang sa la hi pen under kerenin bolin lang genin lang gen sakin lang vabol he custom dan chu amasapenin SP transfer to free movement pen chu achumin MHA hung phat le alagen in 80 ay le aphai di in amale kon no sakita ahin MHA te ahungu SP transfer ding le thil dang dang sukeu amande kei po ki ho nasatakin ka kinil boy ki to ay ala sa chun
abang hile longun labol Thilong le lachi sukha tu le governor king in athu ila tu pikin ti kha request ka bol kita ole ati bangting hidim chi henai po ain free movement pen hichu iki hauna le neu khat le het thim ongaya tu hi politics ga lai tai tu ni hi lung thu bola idinu ngai hi keno UPF te MLA te Kuki-Zo MLA te azo phale CSO te lung thu bola I umoi le ha dingai ti ka gen no ma je ka chun tuni Kuki-Zo council kisim dok hile political platform pressure peding tu ahi je ka chun pressure ki pi ahi MLA ram ten le tu chung a thei top al soba Kuki-Zo MLA ten governor advisor le al hobo tu a tuni hin lungmung robin kibin transfer dok in iti pa kha thakhat lo bol hi hilnum lo hi jekin PR lai to normalin hun bol nang kaw ti chu assurance le AP ba MLA te le APK le AP je jo chun kabol thei thei IGR sab king ka phone ki ta nang ki mujing kalagen ki ta DGR king le zani ta king ka gen ki ta gen thei na zo si a ki gen hi ahin tulai ta ka hin PR zikin thakhat lo wa je thu hi di le government ka thiem achan lo na di tam ta ka zikin abol lo hi kal thum atingem thakhat atingem ngak hitiu mi chu patient in lo hi patient le achang le nei nga he ti ka gen ngom ki ta chun khat akigen kita forcing PC impose lo ki ti hile ki gen he thabuma peace sat din go ki peace chu I anga he ti akigena ama sapen perin igalo hi ipat lima ha daw ikidaw bol chun ikidaw talo mai thei het thei poi hirele et dan chun chu political war hi nasataka ki pandingai tai ti pen hi mipin het ti ben la je ka chun him kham au ma chu akina pani initiative chu central government in lagun la him kham bol phot hitiu him kham meitei to him kham I bol le akido hiu ti chu lekha dingai je chu amau lam hi mi amu le mu lo I hanai lo hi zema wang chu free movement hi chu bol dawin ti hi le kalage no mi khat ni ala sa chu na man le akituk che pona ba chu pending in le ti hi a hi dia ka chun I dot teu I demand teu hi tu ni a big takin ko tu lam kai le Sadar Hills in Pile nu nei pol te lam pangin lala dot kha alo ting lo ai po alo ting thoi pele penum thoi ex gracia hole hilele tu ni a martara Lalgouthang sing sit ipun hi ewa dinga le a insung mi a dinga le inama dinga aman apazoi ti kage no ma je ka chun pan la to ding hi wa khok akisa keu le tu jing kal hin jing kal tho hak te ka hi wa dak lin ka thobo dak nga hung po do di ko ti le ko tu lam te to Sadar Hills ku kin pite gim dewin dak bu bek hi hen na ti wa
ye chun kong vai ge de bo ain la ahun takin ka hung tung mano ka kipa ko kipa thu ka ge no je ka chun tuni hin athakin pan ilak di we athaka mipil mithim tele hung khom taw he ti hi ki ge no ma je ka chun tuni a Lalgouthang sing sit thi je khin inama dinga ikal sun a hat jok na chek hidingin mizo sin enin kahum tin ki te hi tuni hin kahum pi Kuki-Zo Council Secretary Organization ahi Kuki-Zo Council Secretary Finance ahi Kuki-Zo Council Joint Secretary Admin ahi Chun Kuki-Zo Council Joint Secretary Organization ahi Chun Treasurer ahi wa amau hitole hung kiton kahi wa Chun Kuki-Zo Council noya phone in ka kiheman tapowa Kuki in pi Manipura pu zang khale kang pu pi tung tai tin tunin ahung manem la ke pu phone in ka ki hetu man tapuwa chun chong hang lama ki pata inclusive ta ka ki bole ti pen hi la umule dan le pun khu phat le aleng a ji tak hin a khu ding hun tribe in ese Kuki-Zo Council in zani lam khan a khu tawa tu hi tribe min che da ki khukit ding hi hi ka gen no ma chun kaloi te khat le ni thu gen no a umule neu khat ka gen khat lom le supplement bol win ki suang la het lovin tu ni hin along hi je tak a hing tu nu le pa ai poi Kuki-Zo Council te a hi ti le ka phung ki te